Nguhaye ikaze muri byagenze bite today, umwanya w'amakuru avugwa mu binyamakuru bitandukanye. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Huye, aho abana batatu bahiriye mu nzu, umwe agahita hasiga ubuzima. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, gusaba gukora subscribe ukande ku nzogera kugira ngo amakuru ajye kugeraho ku gihe, kandi nawe ube umwe mu bashyize itafari kuri uyu muyoboro. Abana batatu bahiriye mu nzu bagejejwe kwa muganga, umwe ahita hasiga ubuzima bitewe n'inkongi y'umuriro. Polisi yavuze ko iyi nkongi yaba yatewe n'amashanyarazi. Ibi byabaye mu masaha ya saa 2 z'umugoroba ku wa 14 Gicurasi 2026, bibera mu mudugudu wa Nyarurembo, akagari ka Gitwa, umurenge wa Tumba ho mu karere ka Huye. Nyir'urugo rwahiye we Mukamazimaka Marie Louise, ari nawe nyina w'abana, yabwiye itangazamakuru ko ubwo yari yerekeje kuri boutique iri hafi y'urugo rwe yari asize abana be batatu mu nzu, maze yagaruka agasanga icyumba yararagamo kirimo gushya n'abana be mu by'ukuri bakiri mu nzu barembye. Ati, nasize idirishya ry'icyumba cyanjye rikinze, ariko nagarutse nsanga ryo rirakinguye, harimo umuriro. Biranyobera, sinzi uko ibi bintu nabisobanura. Umuvugizi wa polisi y'igihugu mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha amakuru ko mu iperereza ry'ibanze bakoze ryerekanye ko iyo nkongi yakomotse ku muriro w'amashanyarazi. Ati, ishami rya polisi rishinzwe kurwanya inkongi mu karere ka Huye rikimenya amakuru bahise batabara, bihutira gukuramo abo bana batatu bakiri bazima, bajyanwa ku bitaro bya Kabutare, ariko kuko umuto muri bo yari yanegekaye cyane, umwotsi wari wamaze kumwangiza imyanya y'ubuhumekero, ahita apfa. CIP Kamanzi kandi yakomeje avuga ko uretse iby'abaturage bivugira ubwabo, ubundi iperereza ry'ibanze ryerekanye ko uyu muriro wakomotse ku mashanyarazi. Aboneraho kandi no kugira inama ababyeyi yo kujya bita ku bana babo bakiri bato, ndetse abaturage bagakomeza kugira umuco wo gutangira amakuru ku gihe, kuko byoroshya ubutabazi bwihuse. Kandi yanibukije abaturage ko ku bijyanye no gushyira amashanyarazi mu nzu bajya bihatira gukorana n'abatekinisiye bemejwe n'urwego ngenzuramikorere RURA, kugira ngo bizere ubuziranenge bw'ibyo bakoze, bityo bizere ko nibura n'impanuka zikomoka ku mashanyarazi zaba nkeya. Naho mu byerekeye imyidagaduro, umukinnyi w'umupira w'amaguru wa FC Barcelona akaba ari mu mazi abira nyuma y'uko Minisitiri w'Ingabo wa Israel yamaze kumushinja ariwe Lamine Yamal kwangisha abantu Abayahudi. Minisitiri w'Ingabo wa Israel Katz yanenze rutayizamu wa FC Barcelona Lamine Yamal wagaragaye afite ibendera rya Palestine ubwo abakinnyi b'ikipe y'i Catalonia bari mu birori byo kwishimira igikombe cya shampiyona ya Espagne bari bamaze gutwara. Israel Katz yavuze ko ibyo Lamine Yamal yakoze ari igikorwa cyo gukwirakwiza urwango ndetse no gukangurira abantu kurugira. Yamal akaba ari uw'imyaka 18, uyu akaba yaragaragaye ari kuzunguza ibendera rya Palestine ubwo yari ari muri bisi ifunguye igice cyo hejuru mu karasisi ko kwizihiza iki gikombe kabereye mu mujyi wa Barcelona ku wa 11 Gicurasi 2026. Ni akarasisi kitabiriwe n'abantu 750 bishimira iyi ntambwe iyi kipe yari yaraye itsinze mukeba wayo Real Madrid ikayitsinda ibitego 2-0. Yaravuze ati, Lamine Yamal yahisemo gushishikariza abantu kwanga Israel, mu gihe kandi abasirikari bacu bakora uko bashoboye ngo barwanye abo mu mutwe w'iterabwoba wa Hamas wishe ugasambanya ndetse ukanatwika abana n'abakecuru b'Abayahudi ku wa 7 Ukwakira 2023. Ibi bitero Israel Katz yavugaga nibyo Hamas yagabye ku wa 7 Ukwakira 2023 mu majyepfo ya Israel, bikica abantu 200 kandi ikanafata bugwate abandi 251. Israel yahise igaba ibitero simusiga karundura kuri Gaza, ubu bikaba nabyo bimaze kugwamo abagera ku 72,000. Lamine Yamal kandi usanzwe ari umuyisilamu nawe yashyize aya mafoto kuri konti ye ya Instagram. Uretse kandi Yamal, Espagne nayo yakunze kunenga Israel ikagaragaza ko iri gukora jenoside muri Gaza. Espagne ntiyakomeje kujya imbizi na Tel Aviv, kuko mu minsi ishize Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu yavuze ko yategetse ko abahagarariye Espagne mu kigo kigenzurirwamo ibyerekeye agahenge muri Gaza, Civil Military Coordination Center in Kiryat Gat, kubera ko aba nabo barwanya kenshi Israel. Ese ibya Lamine Yamal n'uyu mu Minisitiri w'Ingabo wa Israel umushinza ko yamaze kwangisha abantu Abayahudi biragenda bite?
ese uyu minisitiri w'ingabo wa Israel ariwe Israel Kati wamaze kunenga uyu rutahizamu wa FC Barcelona Lamine Yamal twakomeje tuvugaho, bizarangira bite? Lamine Yamal yaba agiye kwijugunya mu mazi abira nk'igi, amazi kandi we yicaniriye ubwo yazamuraga ibendera rya Palestine. Ubwo iki gihe aba bakinnyi barimo bizihiza bari mwaka karasisi i Catalonia muri ibi birori bishimira igikombe cya shampiyona ya Espagne bari bamaze gutwara, ubwo bari batsinze mukeba wabo ibitego 2-0 ariwe Real Madrid. Niba ukunda Lamine Yamal, tanga igitekerezo hasi muri comment nawe utubwire uko byumva bizagenda. Naha dushyiriye akadomo kuri byagenze bite today, nkurarikira gukurikira amakuru akurikiye. Ni Horeb Mwindaji wumva.